Shugor na kashlem jong unong san hima. Ka-achik conscious holistically integrated krima achik haga sngi baar kala sedang jaga jingshat ngan ka baklemput sngi hakamat ka mini secretariat hatura bandawa pentrekam ya kata ka backlog policy na ka benta ki garo ban penlong ya ka tura kam gonong ba jong ka Meghalaya haga portlang kidikot jong ka kinhon bat kinong kershan ka achik kilialum hakamat ka mini secretariat ka badan ha ka dong dakop gre ban penlong ya ka jingshat ngan pada kejuk kapor kani kekinhon kalatmu banyak kendo yo menteri rangba kejelau Konrad Sangma bat kin update ha ketika jaka tak hadu bakin dayok lat banyak kendo ya ngila persang banyak kendo yo menteri rangba bat kinong mi khmat jong sorkar la bonsin hakis ngi gibala dep henry ngi klempat yok lat banyak kendo ngi kwa banyak kendo khamtam baru menteri rangba kenang bangin sngoto ka ege jingtmu jong sorkar hadu mentang impat tip la kan donne em ke backlog policy bat ngikwa ya ke sorkar bahkan pensyai halor kan di laong officer MCS Barim ulaben CH Marak ubalayalam ya ke jingshat dengan ka Aceh ulaong ru bagi dikot ka Aceh kilong giba kloy ban yakhi barok si benai bat ban syong shat dengan tat hadu bau menteri rangba un aipor ban yakendo yaki harengkat bat ki jingkular ke General Secretary ka Aceh ke Bernita Ar Marak kalau ong bala penlong ye ke jing syak tengan namar ke sorkar kampat keren AA halor ke backlog policy bat ke jing penlong ye ke tura kum gendong ba ha ke portelang ngimshim AA ni ginu gijat benreo henry ngi dawa ye ke hok lajong hagi san post nem bala letno ki garo kila do ye ke jing yo abha kum malamang da ke reservation policy bat namar kata ngila dawa ban pentrekam je ke backlog policy laong ke marak kalong bana ka daw jong ke jing bembiang ha ke jing pentrekam je ke policy barok shikata minta de ban thungno khambun de ki garo ha ki jaka jong ki khasi jantia ban pendap ye ki kam